Protruzija diska nije samo bol u leđima. To je pritisak na nerv koji vremenom postaje sve jači. Bol se širi niz nogu, javlja se trnjenje, osjećaj slabosti. I većina vas pravi istu grešku. Mirovanje, tablete. Povremene terapije bez plana. Međutim, disk se ne vraća samo od sebe, a bez jasnog pristupa stanje često prelazi u hronično. U Fizionovi protruzija diska se ne tretira kroz jednu terapiju, već kroz jedinstvene protokole lečenja koji sadrže 8 različitih terapijskih procedura. Sastavni deo naših protokola je i terapija fokus aparatom, koji predstavlja znatni standard u lečenju mnogih povreda kičme, pa čak i diskus hernije. Ovaj aparat, uz pomoć akustičnih talasa visoke gustine, prodire duboko u tkivo i uspešno regeneriše oštećene nerve, ligamente, tetive, pa čak i kosti na dubini do 12 cm. Naš cilj je da vas još u prvom danu lečenja obezbolimo, a u narednim danima radimo na rešavanju uzroka nastanka bolova kako se tegobe ne bi ponovo vraćale. Zato Fizionova nije obična fizikalna terapija, već sistem koji rešava uzrok, a ne samo simptom. Zakažite specijalistički pregled kako bi ustanovili pravi uzrok bola i rešili vaš problem.